Ćao drugari, evo opet ja, ovaj put nemam bradu, drugačija kapa, ali zato idemo na Jastrebac, sad idemo na Ravnu Goru i tako to. Evo, sa mnom je Darko, to je moj sestrić, da, to je moj sestrić, i oni sad pravi društvo i idemo malo na Jastrebac, do Antere. Inače, idemo peške. Da, peške od sela Arbanasta, to je moje selo. I odatle idemo peške sve do Jastrebca. Sad pratite ostatak videa da vidite kako to izgleda i gde sve mi prolazimo. Vidimo se. Jastrebac je planina u središnjem delu Srbije, između Kruševca, Niša i Prokuplja. A u ovom videu moći ćete da vidite primjer jednog hikinga kakav ova planina može da vam pruži. A sada uživajte. Pre nego što dođemo do samog Jastrebca, moj sestrić Darko i ja krenut ćemo peške kroz nekoliko sela u njegovom podnožju. Evo, ja i Darko smo stigli na odvajanje za Jastrebac. To je ovo ovdje mjesto. Evo, ovdje se gore odvaja. Ranije ovdje nije bio asfalt, ali je asfaltirano. Baš me interesuje dok je to asfaltirano. A ovdje ima, evo piše koliko je sati i kolika je temperatura. Piše da piše. Aha. A evo, 27 stepeni, opa, dobro. A pre sekundu je bilo 26. Dobro. To je to, ovdje je rečica, ovo je donjer. I Darko i ja krećemo. Evo, Darko je spreman. Jedva čeka. I ja jedva čekam da stignemo gore. Idemo prvo u Golača, tako se to mjesto zove, Golača. To je jedna mala tispina. I tu ima jedan lovački dom, tako nešto. Ili šumarski dom, tako nešto. I tu ćemo mi malo se odmorimo i da jedemo nešto, da se okrepimo i onda opet se nastavljamo dalje ka vrhu. Vidimo se tamo. Darko, snimio sam te. Darko se krije da ga ne snimam. On ne voli kamere, ali kamere vole njega. Najviša tačka ove planine je Velika Đulica sa nadmorskom visinom od 1491 metra.
Evo, stigli smo. Ovo je deo koji se zove Golača. I evo ovdje ima jedna čistina. Baš je kako lepo mjesto. Neko je već stigao ovdje gore kod ovog doma. I evo malo se ljudi vesele. Idemo da im se pridružimo. Evo, stigli smo. Eto, to tako izgleda. To je taj dom. Evo jedna mala putica, tako da tu ima ljudi koji dođu i svrate. Evo sad ćemo mi da svratimo. Sad zamenimo vodu. Ovdje ima jedan izvor. Ima izvor hladne vode. Evo ga ovdje. Hladne pivo ljudi. Sad ćemo mi malo se raspakujemo. Da se rasladimo. Evo, Pajča nas je ugostio ovdje, pili smo pivce, malo smo se osvježili i sad idemo dalje. A Pajča ostaje ovdje malo duži ovu hladovinu. Vidimo se. Tako da, evo, pozdravljamo za večer. I Darko je spreman. Babarul je tu. Svi smo tu. Idemo dalje. Tako, bili smo lepo u Gošći. I odmorili smo se lepo i sad cepamo pravo, evo put koji nas vodi dalje ka anteni i ka vrhu Jaslice. I Darko se sprema odavde i idemo svi. Idemo da vidimo šta još nas čeka gore ka anteni. Sad idemo dalje, sad hvatamo put ka anteni. Ovdje je bilo baš dobro mjesto da se odmorimo, znači ovdje je hladovina, ima sve i baš je kako čistina. Sad evo, antena se bukvalno vidi odavde i onda još malo i stižemo gore. Za nekih sat vremena, tako da, evo koliko, za sat vremena stižemo gore. Evo smo, to je mjesto koje se zove Kraljeve vode. To je tačno ta koliba, ali tamo je jedan izvor i ćemo sam malo shvatiti. Baš taj izvor se zove Kraljeve vode, baš taj izvor. Evo, Darko je spreman. On je spreman da vidimo taj izvor. Vidimo se tamo. Evo je antena. Iza nas je antena. I pored toga što je ovo mjesto na prelepoj lokaciji, to ipak nije sprečilo posjetioce da iza sebe ostave ovakvo ruglo. Ali još veća sramota tek predstoji. Na primjer, ovo mjesto bi trebalo da bude gdje biste vi rado popili
hladnu izvorsku vodu i tako se osvežili posle dugog pešačenja. Ali nikako to ne smete da uradite. Evo i zašto. Ako vas smeće ne odvrati od te namere, onda ovo uginulo štene bi trebalo da hoće. Ovo je bio jedan negativan primjer koji prikazuje kako ljudi iz okoline mogu da budu veoma neodgovorni i bezobzirni. To je to. Nećemo da pijemo vodu ovde, jer nije ni za što. Idemo dalje. Pravac vrh. Ovdje imate putokaz. Ovdje imate putokaz za neke destinacije. Znači, bukvalno sa Jastrebca, sa ove visine, vi možete da skrenete, recimo, evo, na ovakva mesta. Tipa, ovdje imate, znači, put za Veliki Jastrebac. Broj, to je staze broj 1, pogled 15, Grevac imate vamo dole. A evo, broj staze 7, Ribarska banja za 2 sata. Babin grob, znači sati 30. Nažalost, mnogi ovu planinu vide samo kao izvor drveta za ogrev. Ali kada sve to stavimo sa strane, šetnja ovom planinom je nešto predivno i jedno zaista divno iskustvo. Ima ovdje piše i ceca volnica. Ako se nije strošilo. A evo, strošilo se. Miloš preživeo, ali ceca nije. Izgleda da je više ne voli, brate. To je to. Ajdemo da vidimo ovaj pogled. Evo je ta antena. To je to kada odeš peške. Evo je Darko. Kad pogleda sa ove visine. Brate, slabo. Ovo je prizor. Samo polako. Eno je ona antena tamo. Kakva visina, kakav pogled. Kada vidiš ovako plavo sve, zato smo baš na velikoj visini. Ima dosta vazduha između nas i njih, tako da sve vidiš plavo je nekako obojeno. Mnogo moćno. Eto smo opet ovdje. Darko, javi se. To je taj rad. Pa, dragi gledalci, to je to, stigli smo na vrh. Sad ćemo i malo da se prepustimo uživanje i gledanje ove lepote. Dođite i vi nekad, zašto da ne? A ovo je endemska vrsta jastrebačke ljubitice. Šalim se, naravno. Ovdje je negdje najveća visina. Ovdje negdje, a i najbolji pogled. Obratite pažnju ljudi, kakav pogled. Tako da dođite ovdje, pešice, čak i automobilom, nema veze. Bitno je da dođete i da
Vidite ovo lepo. Samo polako. Pa da, mislim da je to znak koji kaže da ovdje je tačka. Da. Sada ćemo da izmerimo. Sada ću da izmerim najvišu tačku. Mislim da je ovdje to mjesto. Evo Darko, tebi telefon. Sad će Darko da mi snimi. Malo si blizu. Sad će Darko da mi snimi. Samo da vidim. Ovdje, evo. Jest. Čujemo što kaže. 1405 metra ima ovdje. 1406. Kako iskali više bude malo manje. Da, 1406 metra. 8 metra. Možda snimiš to. Toliko. Da, otprilike to je to. Znači ovdje je neka najviše visina. Otprilike, možda malo kad budi veći kad stanem na ovdje na ovaj kamer. Kad stanem ovdje bi ovdje veći. Samo što ja pobio od visine. Lepo ovdje. Budem. Kakav dođe mi to. Kako da ne budeš jastreb. Ili se to nazove jastreb kad imaš tako lepo mjesto za polet odavde. Ups. To vam je to, ljudi moji. Što se tiče penjanja, sad se vraćamo, idemo na Grebac. I sa tog mjesta idemo za Arbanac. Onda je Kraljeve vode, ovo je to mjesto. Tu je to mjesto. I onda idemo dalje. Možda se vidi da je put. Ne znam da je to kamera možda vidi. Ali tamo je put gdje mi treba da idemo. Tako tamo. Kako mjesto? Prosto odmoriš oči i dušu. Sve. Predivno mjesto. A ovo ovdje što vidite, da ne bi bilo zabune, dole levo to su Partizanske vode, a gore desno to su Kraljeve vode. I tako je jedino ispravno i pošteno. Sada smo ovdje na Jastrebcu. Otprilike, baš sam sad stigao tu gdje sam ja napravio, moj prvi video na ovom YouTube kanalu, a to je pećina na Jastrebcu. Evo je ta pećina baš sad. To je ta pećina, to je to mjesto. Eto, to je to. Evo, to je onaj divan pogled odavde. Evo, Darko, baš ta pećina nešto ne zanima videa na YouTube kako izgleda. I ništa nije nešto impresioniran. Razumem ga. Da, pećina ko pećina, ništa specijalno, ali evo bar mi ovaj pogled odavde je prelep, znači ovaj pogled je stvarno fantastičan odavde. Šta kažeš, Darko? Ovo je Johnny Depp. Originala. Idemo dalje. Idemo prema Grebac. Evo je Darko još malo i završavamo ovu deonicu. Još nekih 10 km, čak manje od toga. Evo je Darko je istrajan, ne uništa. Jedan od najboljih saputnika ikad. Inače, ovo selo je Klisurica, ako se ne varam.
Ljudi, da vam kažem pravo, uspjeli smo Darko i ja da u današnjoj akciji zatvorimo krug. Taj krug je nekih, znači, 54 km i aktivno pešačenje je bilo nekih 11 sati i 50 minuta tačno. Ostalo nam je još do auta, znači od polazne tačke, ostalo nam je još kilometar i 200, to je kilometar i 100. Tako da eto, uspjeli smo da izvedemo ovu akciju, ovu avanturu samo tako. Znači bilo je fantastično, meni je bilo ekstra. Znači Darko je se pokazao kao veoma čvrst i jak planinar. Biće od njega nešto. Ne samo u muzici. I to je bilo sve za ovu avanturu. Do sljedećeg viđenja, svako dobro, želim vam vaš Arsa s Marsa. Veliki pozdrav!